wati Lakwed TV kit ma ng'eyo kere ineno jale anakome illo twale Yeah, we keep it coming straight. Kon nyinga mana ma chiel. Yeah, piyino fina na petian ma chiel wani MC Ever Dee unyoni MC Ever Dee yeah. Ni da welo. Nyere mat bere wachi ke gwera ke yar loke. Ya chulo ke wai no ke go doge ke nga. Ano ke man nyok do. Okay. For you to twelve food kit mo ng'eyo kere wati ki lock we match ma make wa man tin wati ka neno lock me ngunyo wa wachi ngunyo well wachi ngunyo yes lock me ngunyo mane mati onyongoro ke ngunyo mane mati ken luwe ma look ke lock ko ma word mati mana word me noma matika bieno ni ando piare we abungwen medwe ma chiel igulu kaka enene lok tieni dano chwingi payom jemi ne petika word mabe ini wacha ni ngoy lok en pian man anati kwet pange gimoge ken Yes, actually kita wajo kere we atini one band were taken Joma nominating actually among categories make comedian of course Makwaro Numa Award. This thing has been happening several times. May no dana madungo berka participating. People who are more talented, of course, go better in this game. And Joma wagano ge northern music industry, madungo participating. Donc Makwaro and chalo MC Ever Dee, aneno chalo Makwaro Numa Award. Inge we ngaro mono kateka award me for you ngaro mono pitich ma mege pegien ma yoto twala mera ben. Yes. So ana beloro komane Pola kara ma what in it bedo katime on several occasions inoni down to complain ni what peke mi ma be inoni ngor karni ma chel will timatera gine ke chero ke driving ngare money will en no ke temo ning pianan ka kenyo roja mater koro padano mono pelo gada barani kosin pay witness pay be cha ma ke mi chena ni ani padano tieni kai chero ko da ko be chul chena ka we lo award eno no money but anda nena tiko mane enge Uganda totwale ko mal barwa kaini we ini kata ke gimo madano chwa ye kor nyo dano ko nye no nyo dano ne peke ya chuli kan kadwa ino mera won cha Lakwed TV nena mo tie madong la tele mo wayne ka mak chingu pitin mabe ma otimo pere tele mo ma ino yer mo ye mine kade tiana mo me twa ko yuma ngono kelo en may yilo lo tia chuli tie rombeti gere obertie Pedwong. And that's what I'm talking about. Kind of way where my entertainment industry, they're doing good, but they're benefiting nothing out of it. That's right. But they gain nothing out of it. And at times, I'm not a coin query you put my yubo anoni. Chika don't in Okonyo Kuri at the end no mere in Benin Foye. Komanako, Chingo Joma Konyo Kuri Pola Canopy promoters, manager, and at the end of course, no be Konya Mia word, but like teacher monyo board enga, Dharma Antica Ilune Anoni. My and know what you will a word, but also it is like part of fortune. PNN more Kony supporting in this not something easier. The moment on in any pay mera. Manyor kita into wajani chao kene beruni and koromon ma beda katika korikom no ma tutwale rom beda no koro Carlo jo. I know watching Lukoroni Congo tam kerio. Congo kete kano gina yo yugine kono. Wakete inete yupo no ma what. Tiana ni nebi gamo ke kwena en me gwa gang ki pale tiana ke gera nebi no kwena me yupa wat no bo beda yela wakere ire yupo gine anoni no one is supporting you but you have to bring that award home imero yomo yelo tiano paje mero fo no gepi we mabe mago tionge twinlo kaka pebero gen ma yoto twal donc ana lego megi na magitika koro to twal an batike lo koro ne makango koro wiati era ngineno ne ano ne ba wabi kore comme Johnny nono Joma ki ti mego mete ke yobgini anyim mono olojien twin we mo mete ki we gitawne otogino baka chi money forge money manok ka ne obedo bao ya otono gi foye gi manok we ko mie moral ni olokara ngo kaka par piera ke koma kari ko bete gera no will mono bedo tie eto pegeon yomo twin ngar manyo encouraging ngar money me meta nyim ke kairi ya mamege pe komeno exactly so ana no wachi ni balmo matiati matigi ne ani pere ke kene kono wana chuli wafonye wono bene mechwako taleno nyo mich marba minyo kilo tiano wa ka juma jemo kata ke tameke la word
ka gwak ma deko kata kitame ke Lakwed ka gwak ngar mano kata kitame yupa wad wun machalo tela wun machalo joma tim male office madonto ma par pia Acholi o kate beno jing koge o tel koge manok o to mini gi mo manok we all to miri mane me drive yo nyomi chiana chani geno pego ye we ke ye talent so ka jo aron chwa ko jone pere ano wachi ni kare ngar mane ko ngi kwalo bu ko no pien kan bu chwa le pere pien jon changare ko koge beno ngo pere genda trying just to bring this thing out just me for your dano what you can piani tikila peny ma no bero mera peny ki guma bebe ikonya dong ichier miyo tamogo now could be wrong anatigila peny mati a bit specific ka ono ni no irama miyo tam but yup ene weko bet pere ye ini amala chen itam ni kirama timo ngo ki ko mabe mara wa kwany kori kala mone eno matio actually an machalo MC Ever Dee tama romo miyone but joma tika yupa word ena ye kalare gukok bolo dire wa madoni joma wa yero gilo tela ma wa yero gini wiya boy kar magi biro kwi go wachi wa ni joma ti dul gen gi bi konyo kogi gukok bot joni we ker melimba go gam ki kuno we dong chingo kalo tian wa ke bi yero gi malupe ke diero ti chingi ero pedong pi mire chene donc ko na tieni o lo to go yen ka mom garam lobi ye chene lo diro ma kai ni go ye ni gi bi konyo wa uno at least good supporting talent palotiana Acholi ibide ono we Acholi ene lo we magi wero ero pegi no wa duki pa we gini pole yeah we are po chairman ma watiti mu interview la woru ma chel mati industry in pian manda tiga wajo koni gwak downtown ni in no bela we ko in beru dano ma ti entertainment industry ma timo comedy so la what wa chel mati entertainment industry mala wene Lucky David wachini ka ini ne percentage palo we magiti ko malaka ka ini ne charity wise 0.0 gemo mo jo magi pay landlords jo magiti ge orege yeah time ko meno kakar piene noni lu we wa mo tikere ni chiana manok magiti yuni gen ge carry we ki chunye gwak chingo be nyako nyige erdak jime chiachi lakingo libany pedak chiara chitwere ini go away inge dong outcomes mo matiri mai mati ati mai nongo pere ibi none ke be yubu show ke kere poster era ke be chule transport ke ken no don konyengo in la we were chiara show pe ngo chilinga liba pali piera yo eno bokonyi nini era yini bala chana di me yupo audio of course tama mi boro megina mati we ana pere la we batama mi boro megina mati lo we wa kuida ena ye mapat ke we wa nong tija tema mo keno betie makonyo ko wa piene lo ne ngar mo konyi ba pe yoto twal olo mero bena ini beki megi mo ke wa tumpa ruot e mare medo ki megi ci nyure we bena ke te mako ne metki megi la tiana ma so manyola ko lo ka peke wa oni o mer dano gi ko we ko lo to ka gino mo pe we ana nge dano ne ma be to twal kar me lockdown ene inge pubero yo to twal jo ken ma no dongo tamni we ena jemi duju jomo kene ko biri gurwen go cher char gilimo chara lima go gak matwal makubiri be kirwa dugu ki kome dongbe payor chi ana fo to ala fo MC Ever Dee comedy ma mege mer to al mana mera fo wai fo dana makwo yes kada ne ma ka ko da ke Ever Dee pe da chak lo comme no dong perwate pimanda alege bena ki gumma be tim na wa mer wa neni level malamal ayo ara wa cheri da afwe achel yes actually piyin me mar ko dio mega on following an Facebook page ma mega in MC Ever Dee o nyoero cher borwe YouTube icho MC Ever Dee Comedies we be the card me subscribing YouTube channels ma mega afo jo mago subscribing kombe watiki 1500 subscribers amere wa yele won me we dio bi chel wa berke dano 2000 anyway amaro matata 12 happy new year wamete wonoka chel we are going to make it to the top respect ayo winyo gero kibora no andong look up we will subscribing liking and commenting